melawai. Saudara, skuad Garuda menggelar latihan pertama di lapangan latihan King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat malam waktu setempat. Anak asuh Patrick Kluivert terus bersiap sebelum tampil dalam laga grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi. Di grup B, Timnas akan bertanding melawan Arab Saudi dan Irak. Timnas dijadwalkan akan melawan Arab Saudi pada 8 Oktober dan kontra Irak pada 11 Oktober mendatang. Sejumlah pemain yang ikut latihan diantaranya adalah Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Beckham Putra, Eliano Reinders hingga Tom Hai. Kluivert menyebut pemain lain akan bergabung secara bertahap dalam 1 hingga 2 hari ke depan. The spirit that the players are showing is fantastic. The team spirit is very high. The exercise that we did, the players did really good. So I'm very happy with the first training. No, Ole is he's on the right turn. You have to know, we have to look how the reaction is on the training for today. Sementara itu, mesin gol Timnas Indonesia Ole Romney pun terlihat sudah ikut serta dalam latihan itu. Pemain Oxford United berlatih ringan dengan pemain Timnas lainnya. Ole Romney sempat cedera parah saat membela Oxford United melawan Arema FC pada laga penyisihan grup Piala Presiden 2025 lalu. Patrick Kluivert memastikan Emil Audero Mulyadi tidak akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert menyebut Emil Audero tidak bisa pulih tepat waktu. Emil harus tetap berada di Italia untuk menjalani proses pemulihan cedera lebih lanjut. Kluivert mengaku tidak khawatir karena di skuad Timnas masih memiliki beberapa penjaga gawang lain, termasuk Martin Pas yang baru pulih dari cedera. Yeah, Emil is out. Martin is coming, of course, but Nadeo, who's doing a very good job in Borneo, captain. They're first in the competition, so there's a good competition for Martin as well, and also for Nadeo. And that's what we want. We want to have competition, so that the position under in the goal will be as good as possible possessed, as well as the players in the field, of course, because we want to have the best team facing Saudi Arabia and Iraq, and the players have to prove their abilities to perform well in the team.